abanyazimbabwe batifite bahabwa ubufasha mu by'ubuvuzi ku buntu kubera inkunga y'ikigega cyashinzwe n'umuntu uvuka muri Zimbabwe uba muri Amerika. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rivuga ko abantu barenga 1,400 bakuye mu byabo n'imirwano guhera mu mwaka wa 2013 batahutse bavuye mu bihugu bituranyi barahabwa ubufasha bw'amafaranga n'ibiribwa. Uwunganira umuryango wahoze ari perezida wa Zimbabwe avuga ko nyakwigendera Robert Mugabe yasize miliyoni 10 z'amadolari, imodoka 10, amazu n'imirima myinshi, ariko ntawe yabiraze. Muri Nigeria abaturage batangiye gukoresha uburyo bw'itumanaho bugezweho butuma bavugana n'abaganga kuri video bakabagira inama ku burwayi bwabo. Naho muri Sudani y'Epfo impunzi zigaruka mu karere ka Jonglei ubu zugarijwe n'imyuzure myinshi yatewe n'imvura ikomeje kwibasira akarere ka Afurika y'Iburasirazuba.